Balake kuxoxa wena bakhuluma nge-email kuhamba njani my Paul kwaloku kuxoxwa yini yazi yaspecify sihamba nini ngiyakwazi beseshaya bani hayi somisa utamatisi yawo ama reveli utamatisi wena awungazenza umuntu wamwana akezwa niks bengimenze ngendlela dlala ngayo yonke ke mkolisi luzwile yena akezwa niks mina ngifila le sabathengi akezwa niks laba bheka nje abantu abafresh abanye mina manambe ngiwathanda ngifila le ngoze ngikwazi ngoba ngifuni yes awufuni singone Paul anothi makuzokala awuphinde ngapha kwenziwani go hayi ngaleyo mhlabe ngaleyo mhlaba ngaba immune ngadaya asawina la Beda fanele 24 rand. kanafethe 24 rand 24 rand. Ungabala umnyango kancane le. uzowina Fake iphepha la. azozayibamba sina for the fact ukuthi uyakhona ukungena ngalo trade numbers maze bamba leo 4 5 manje jayi uploads baningi Mara ngisasona manje le anishawa like kanjani ngeke ngeke hayi into zabantu hayi into zabantu phela life le ya concrete roof yase white city usamende concrete to ishiya kanjani engaka noma ngashaya like mina ngeke ishila yashaya hayi sebamane bayazi ukuthi like mina ayikho lento ayenzi sense